Nakon što je dosta vremena provela u zadruzi, Maja Marinković je odlučila da se posveti uživanju u spoljnom svijetu i da se odmori od kamere i medijskog pritiska. U jednom od svojih najnovijih postova Maja je snimala sebe u ogledalu kako se zabavlja sa prijateljicom. Ono što je posebno privuklo pažnju jeste njen istaknuti fizički izgled, koji je postao još izraženiji nakon što je nedavno uvećala pozadinu silikonskim implantima. Nakon operacije pozadine, Maja se oglasila i podijelila svoja iskustva o oporavku. U svom obraćanju istakla je da je operacija prošla uspješno i da je veoma zadovoljna postignutim rezultatima. Međutim, brojni njeni fanovi smatraju da je Marinkovićeva preterala i da bi bilo dobro da ode na remont. Daj bre, sredi više ovo, nakazila si se, da joj je završilo kod kuka, na šta liči, idi kod doktora da ovo sredi, bili su neki od komentara na društvenim mrežama.